Hah? Kalian dengar? Astagfirullahaladzim, ngapain lu gerak-gerak? Ngapain lu gerak-gerak? Ngapain lu gerak-gerak? Emang lu gerak-gerak bakal bikin aing takut di sini? Gak sedikit pun mamang bakal takut sama lu di sini. Gak sedikit pun mamang bakal takut sama kalian di sini. Gak usah kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah.